2016. godine. Pa da krenem. Prvo što imamo je veliki pirat iz MP Tropika. 100 komada u kutiji, evo kako on izgleda. Evo, imamo dve kutije. Drugo što imamo je pirat iz Mirnoveca. On je malo drugačiji, vidite. Isto imamo dve kutije. Sljedeća je Ninja. 100 komada u kutiji, puca 3 puta. Evo. Dobra petarda. Dalje imamo veliku Megu. 50 komada u kutiji sa fitiljem. Evo kako izgleda. Ima čep. Dobro puca. Dalje imamo Burića. 36 komada u kutiji. Izgledaju. Sljedeći je Truglić. Ima 20 komada u kutiji. Kako izgleda? Mnogo dobro puca. Dalje imamo Fijestu. Malo smo popucali. Dobro roka. Evo kako izgleda. 20 komada isto u kutiji. I na kraju Šok. Super petarda. Ima dva efekta. Prvi je svjetlosni, sija crveno i onda baš jak pucanj. 20 komada u kutiji. I imamo tu jedan boks vatromet 16 pucnjeva. Evo. I to je bilo to za današnji klip. Vi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!